Selektor odbojkaške reprezentacije Rade Malević vrlo je zadovoljan početkom priprema za kvalifikacije za Evropskog prvenstva. Naša selekcija u grupi je sa Njemačkom, Estonijom i Danskom ili Hrvatskom. Prvak grupe ide na šampionat kontinenta, drugoplasirana selekcija u dodatne kvalifikacije. Gospodine Maleviću, svaki početak težak. Kakvi su prvi utisci rada sa ovom novom vašom reprezentacijom? Pa ja ne mogu reći, prije svega dobar dan, ne mogu reći da je težak. Sreo sam jednu izuzetno raspoloženu i kvalitetnu grupu mladih ljudi, igrača koji daju definitivno sve ono što mogu na treningu, kako u dvorani sa loptom, tako u teretani. Atmosfera je vrlo zadovoljavajuća i sretan sam što sam tu, jer mislim da mogu svojim iskustvom i sa nešto znanja pomoći da se ovaj tim počne razvijati onako kako to Evropa i svijet zapravo traže. Crna Gora je već nekoliko godina u toj evropskoj konkurenciji, pa možda možemo reći da smo se smjestili tu negdje u sredini, ali možda su ovi turniri ovih novih kvalifikacija za prvenstvo Evrope šansa da se napravi nešto više. Budite sigurni da ćemo mi sa svoje strane, kako stručni štab, tako i igrači, učiniti i u Baru i u Njemačkoj apsolutno sve u ovom momentu što je moguće da ovu vašu prognozu unaprijedimo i da dođemo u situaciju da se ravnopravno borimo sa visoko kvalitetnim evropskim reprezentacijama. Definitivno potencijala ima. Jedan, ja bih rekao, skup, krasan miks nešto iskusnijih i mladih potencijalnih igrača koje treba podržati u svakom smislu, napraviti prave programe i toj djeci pružiti mogućnost da razviju svoj talent do kraja. Vrlo dobra je to selekcija koja treba vremena, koja treba jakih utakmica, ali prije svega koja treba pažnje i koja treba jedan duži period, kako bih to rekao, organizovanog rada, što stručnog, što logističkog, da se razviju do ovih nivoa koje vi spominjete. Vrlo je realno to što ste rekli, ja mislim da je to stvar svih nas koji smo oko reprezentacije da učinimo sve što trebamo da to tako bude. Njemačka je favorit grupe, to nije sporno. Estonija je ekipa koja se plasirala na prvenstvo Evrope, a i mi smo im pomogli kada smo pobjedili Poljsku, bili smo također u istoj kvalifikacijnoj grupi. Estonija je jedan tim koji već četvrtu godinu strahovito planski radi i ulaže puno. Na kraju krajeva eliminisati Poljsku sa kvalifikacija za prvenstvo Evrope, koja je bila kasnije prvak Evrope, je strašan rezultat. Njemačka je uvijek bila vrhunska ekipa, međutim, nećete mi zamjeriti ako kažem da nećemo imati respekta sportskog ni prema jednom ni prema drugom protivniku. Čekamo razvoj situacije Danska, Hrvatska, jako oprezni trebamo biti u toj prvoj utakmici koja neće biti laka psihološki u odnosu na ono što nosi takav jedan susret, jel se igra kući, jel se igra pred svojom publikom, jel se igra na praznik. Tu moramo biti jako oprezni. A na utakmici Estonija-Njemačka koja je iza nas prvi dan imat ćemo priliku procijeniti koje su naše mogućnosti u odnosu na ta dva protivnika, ali budite sigurni da će to biti ravnopravne dvije utakmice gdje ćemo do zadnjeg poena igrati na pobjedu, naravno i bez ikakvog kompleksa tražiti svoje mjesto pod suncem, što bi rekli. Ja? S Estonijom smo već odigrali jedne kvalifikacije, mada smo čuli od selektora Malevića da su sad u jednom sasvim novom sastavu, tako da ćemo njih morati prvo da vidimo na ovom prvom turniru u Baru. A što se tiče Nemaca, oni jesu tu favoriti, mada nadamo se da ćemo ovih 20 dana da napravimo neku taktiku, da probamo da im pružimo adekvatan otpor i da napravimo nešto i u tom meču. A naravno sačekat ćemo i ovog četvrtog učesnika, da će biti Hrvatska ili Danska, ali nadam se da ono, da kažem na papiru, ako su Nemci favoriti, da za to drugo mjesto imamo stvarno realne šanse da se izborimo. Ima razloga da budemo optimisti? Pa naravno da ima. Evo, ovdje smo u jednom novom sastavu sa novim selektorom, ovako da ne krijem zadovoljstvo neko da se stvarno fenomenalno radi, da su mladi momci, da je angažovanje na treningu stvarno na jednom vrhunskom nivou, tako da po meni može se očekivati neki uspjeh. Miloš Ilofić propustio je posljednje kvalifikacije koje je imala naša reprezentacija. Prošle su i te kvalifikacije, prošla je na sreću i povreda, novi ciklus i nova nada da konačno ipak uspijemo i da se nađemo na velikom takmičenju. Pa da, to imao sam na prošlim kvalifikacijama taj pek da sam imao jednu malo ozbiljniju povredu i nisam mogao da pomognem ekipi, ali to je sad
i za mene i za nas i reprezentacije i sad se okrećemo u potpunosti ovim kvalifikacijama i nadamo se da ćemo tu konačno napraviti neki malo značajniji uspjeh jer jeste da smo tek počeli, ali odmah smo počeli da radimo punom snagom i mislim da možemo dobro da se pripremimo za ove kvalifikacije. Domaćini smo jednog turnira, igrači su u vašem baru. Pa da, eto, i to je jedna dobra stvar što smo domaćini na tom turniru, tako da ćemo igrati pred našom publikom, tako da mislim da ćemo i tu imati jedan plus što se tiče te neke situacije da napravimo nešto. Nova akcija, novi selektor, sve se bitno promijenilo. Mislim da u početku priprema, ove prve 2-3 dana treniramo stvarno fenomenalno, postoji velika želja i volja za treningom, tako da mislim da imamo apsolutno pravo da se nadamo povoljnom rezultatu. Njemačka je vrlo jaka reprezentacija iz gotovo samog vrha evropske konkurencije. Estonija je, čini mi se, šans. Pa dobro, mi sigurno treba prvo da razmišljamo o Estoniji, pobjedniku iz utakmice Hrvatska-Danska, je li tako? Njemačka sigurno jaka, odlični igrači, tako da mislim da treba da se sigurno usredsredimo prvo na Estoniju, da odigramo što bolje protiv njih, a mislim da možemo da igramo s njima i da ih pobjedimo, pa onda ćemo razmišljati o Njemačkoj. Kako vam se čini ambijent u reprezentaciji, odnosno atmosfera? Super, stvarno, momci super, kolektiv izvanredan, druženje je fenomenalno. Mislim da na treninzima pokazujemo veliku volju i želju da napredujemo svi, jer ipak dolazimo svi, na primjer iz Crnogorske lige dolazimo bez puno jakih utakmica. Sigurno će se to malo u početku osjećati, ali kako vrijeme odmiče sigurno ćemo izgledati sve bolje i bolje. Počeli ste pripreme u Tivtu, nastavit ćete ih u Baru gdje je i taj prvi turnir, a imat ćete i te prijateljske mečeve sa reprezentacijom Grčke u Atini. Mi u Atini vodimo 14 igrača i provjerit ćemo apsolutno sve. Nakon Atine ćemo reći kojih je to 12 koji će pristupiti ovom prvom turniru u Baru. Ta provjera sa jednom grčkom reprezentacijom na njihovom terenu mislim da će nam strahovito puno pomoći i unaprijediti sve ono što ćemo ovo vrijeme raditi. Ponavljam, radi se o jednom kvalitetnom, potentnom timu kojem treba i ljubavi, i rada, i vremena da bude ono što svi želimo da bude. Ja mislim da svi koji vole sport u Crnoj Gori su uz ovu reprezentaciju, a na nama je da odradimo onako kako najbolje znamo, da ta djeca, ti momci kako god hoćete, budu sretni i da pruže sve ono što objektivno mogu da pruže. Hvala i puno sreće vam poslije. Hvala i vama. Za kraj CG Sporta jedna rukometna informacija.